okeda nkimara kugenda kwisi mama yanganiriye iby'imisi ambwira ubuzima ko nari kosi ko ningotwa nzorya ibipfunsi abo nyene wizera uyu munsi ejo nibo bazogushira hasi uzahura na Yuda aguhe kisi kandi ku mutima ari rest in peace tudakora muri Paris abafana baruzura muri Paris bamwe muri bo bagira amashari Chindo Boy ingombo bwe ku misumari baraterana mu nama mu tugari. Hello everyone, turongeye kubaramutsa ku bakunzi ba Max Media TV. Nkuko mubizi twamatubarondera byinshi bitandukanye, impano zitandukanye. Niyo mpamvu tuba turiko turashaka za mpano tuzi, impano tuzi nk'abakinyi umupira, abaririmbyi, abakora utundi tuba twobatunga mu buzima bwabo bwa misi yose. None musi twakomeje turashika ahantu kuri stade ku Mumena aho twasanze umuhungu ukomeye cyane, umuhungu usanzwe ari muri career ya football ariko tukaba tumuzi hariho n'ibindi bikorwa asanzwe akora. Reka atwibwire. Hello boy. Murakoze kumbaza ndabibwire. Majambo make je nitwa Havugiyaremye Ernest ariko ndafite n'izina rindi ry'uwanzi ta Chindo Boy. Chindo Boy. Chindo Boy. Chindo Boy. Chindo Boy. Wow. Ndi umukinyi w'umupira nkaba n'umuririmbyi, ndi umuraperi. Umuraperi. So Chindo Boy ni umukinyi w'umupira akongera akaba n'umuraperi. Wabitanguye ryari ibyo kurapa man? Umuziki navutse ndi umuraperi. Ndasaba Imana iramfasha kugira aho ngera nanje hono kubaka amashayiri nkabona ko umuziki nkawo utunganya neza nkaba nagusohora kumvikana abantu bakawumva. Nukuvuga se nakubwira ngo natangiye umwaka uyuhe navutse ndi umuririmbyi kugira no munsi ndi umuririmbyi. Wow. Ese umupira wawutangiye ryari? N'umupira navukanye impano ya football. Navukanye impano ya football kuko kuva nci ubwenge nasanze nkunda umupira nkino mupira ndanawukunda tu. Okay, ku mupira kubijanye n'umupira ubundi ukina ku nimero ya kangahe? Numwataka abenshi bakunda kunazira Chabalala. Bakunda kunazira Chabalala no mu ndirimbo kiza yumva agasino kanje Chabalala, Chindo Boy Chabalala. Okay. So nkuko mubibona murabona apparence physique yiwe n'umukinyi kabisa ariko kandi aratubwiye yuko ari n'umuraperi. Sasa wavuze yuko inzira yawe y'umuziki wayitangiye kuva ukivuka. Donc mama wawe yakonkeje umuziki kandi akosa niki n'umupira. Ese inyuma y'ibyo waba ufite abandi bantu genda wigiraho kugira tala yawe ikomeze ikure fresh? Ngiyo ndabigiraho kubera no mu gutambuka umwana avutse atangira kamba nyuma akaraho ko undi batambuka no akabyigira agatambuka. Nanje ko nisanze nkunda umuziki nyuma niga kuba nasubira mu muziki y'abandi bantu bwa numva nanje ko wenda nabasha kuririmba. Okay, so nk'akabazo kamatsiko, iyo uri muri muziki ukongera ukaba mu mupira w'amaguru ubundi se ne usanga ufite abafana benshi kurusha hano? Abafana benshi bari mu muziki kubera football yo igira career ikagira higira igahagarara. Ariko muziki irakomeza kugira ngo ifite imyaka 100 wagira amahirwe ko bayigeraho ugikora umuziki kandi ariko football yagira ku myaka ihagarara. No kuvuga umuziki nugira abafana benshi uko ntibigira bahera. Okay, ku bafana ba Max Media TV murumva impano ni nyinshi kandi tukomeza tuzirondera uko bishobotse uko bukeye uko bwije. So reka rero bibwire neza abafanzi bawe mu muziki, sibyo? Mu muziki noneho uduhe hip hop nyayo. Nitwa Chindo Boy aka Chabalala. Mama yambwiye ko ubuzima butoroshye. Mama yambwiye ko uzakoresha imbaraga. Uzaba umugabo
uzaba umugabo uzaba umugabo yeah ukeda nkimara kugenda ku isi mama yanganiriye iby'iminsi ambwira ubuzima ko nari kosi ko ningotwa nzorya ibipfunsi abo nyene wizera uyu munsi ejo nibo bazogushira hasi uzahura na Yuda aguhe kisi kandi ku mutima ari rest in peace mama yambwiye ko ubuzima butoroshye mama yambwiye ko uzakoresha imbaraga uzaba umugabo uzaba umugabo uzaba umugabo uzaba umugabo tudakora muri Paris abafana baruzura muri Paris bamwe muri bo bagira amashari Kindo Boy ingomba bwe ku misumari baraterana mu nama mu tugari abanzi banje ngo babone rugari inkuru iragenda igera ni Kigali bati ntimundorera wa mustari umva inama zabo sha bati urasebye genda wiyahure cyangwa benga yo namazi fikumire mu gatondo buca kare mu tubari canke kwa murokore baraterana ngo inkuru bazibare batungurwa no kubona ndi muzima mama yambwiye ko ubuzima butoroshye mama yambwiye ko uzakoresha imbaraga uzaba umugabo uzaba umugabo uzaba umugabo uzaba umugabo ati mwana wanje uramenya wicika intege ibi mbigusigiye nk'umurage ati mwana wanje uramenya wicika intege ibi mbigusigiye nk'umurage yeah dunia ya leo sio kama ya jana maisha ya leo sio kama ya jana jenga maisha bado ngali kijana ikibidi ufanye kazi siku na mchana wewe kijana usijitakira ana kwa mama kwa maana usirofunzwa na mama utafunzwa na dunia wewe utajuta na kulia yeah mama yambwiye ko uza ya wow umva baravuga ati nibwo kwanka urukwavu ariko ntiwareka kuruvuga yuko gwiruka sivyo sa ku bakunzi ba Max Media TV mukomeze kumva impano aho ziri murumva yuko aho ziri ntizicaye ziguma zikora uwo musore wacu mukomeze mugira iki mu following hehe bro kuri channel ya YouTube yitwa Kindo Boy Chabarara none usacinze usanga ko umuzigo witwa ngwino cyangwa se uzaba umugabo yaramaze kugeraho ari yitwa sinicuza iri mu nzira kugeraho imizigo ni myinshi iruzuye hari n'umuzigo wa corona witwa stop corona ukwirinda coronavirus na urari uri kwicana urari wow okay so reka rero tunje muri career ya football so no munsi tugusanze ku kibuga Kigali Nyamirambo ku kibuga cyo kumumena ese ubundi mwaje muri ki niye gahunda yabazanye okay twebwe nk'abakinyi ba football nka equipe ya Buja City Football Club ni equipe y'abarundi bimunzi bagiye bava mu Burundi baba mu Rwanda tuba mu nkambi ya Mahama burasirazuba bw'u Rwanda twaje mu gukina na equipe yitwa Amatavu FC isanzwe ari y'abarundi batuye mu mujyi wa Kigali twaje gukina match y'ubushuti ndiyo nisha tuzanye hano wow okay no match yaheze yarangiye dusindanye ikitsindo kimwe ku kindi ubwo nuko twabishimye nta wagize ikibazo na kimwe yeah okay none se bro ubundi turumva yuko impano zozo uzifite ubundi niyihe wumva ushiramo imbaraga kurusha indi buno bitewe n'imyaka ngezeho mfite buno nashize imbaraga nyinshi muri muziki so ubu nk'ibikorwa byawe biriko bikurikiranwa ku rwego rungana gute kuko haro ibikorwa umuntu akora akabona yuko ibikorwa biriko biduga cyangwa akabona yuko nubwo ari karakora ubona aho ugeze mu muziki hangana gute umuziki cya mbere ndashima Imana kuba muhumeka icya kabiri ndishimira ibikorwa aho bigeze aho bigeze hose ni heza uko no munsi muye nawe nabyo nabiteganyaga naje mva mu nkambi nje gukina match irashojwe mbonye umujournaliste uma interview ico ni nyongera yongerekanye ku bindi ndazi interview fashe abaza kuyibona kandi nabandi bongerekanye kandi mu butunzi bwanje nukuvuga aho bigeze neza cyane bikorwa birahari bimeze neza na cyane igihe covid yahava tukagaragaza ibyo twakoze ngiye cya covid byo baramahirwe yo kurushirizaho ndazi bimeze neza gahunda ni nziza wow dukomeza tubabwira yuko kuri Max Media TV muri kumwe na Emery Faster Hasta Vista inyuma ya kamera ni
Arafat. So tugana ku musozo bro, ubundi ufite management? Management niziba zoroshe na cyane cyane ku bantu turaba etranger turafatisha management nibo zoroshe n'umunsi umuntu arashigwa naho pe arashigwa naho management nkuru ni Imana yonyine. Ariko byose birashoboka man, byose birashoboka bro, kuko iyo ibikorwa byawe biba bimaze kugaragara abamenyesha makuru cyangwa abanyamakuru baba bari hafi yanyu, niyo mpamvu tuba twafasha akanya nkaka kugira twerekane impano zanyu kandi turizeye yuko bizagenda neza. So bro, kukanya muduhaye kabisa ntitwobura kwishima kuko twabatunguye, muje mutubabarira. Nivyo nakibazo bitwaye kandi yitwaga tubabwiye ko nubwo turabakinyi umupira nyene nabwo turapa ngo mama yambwiye ko ubuzima butoroshe. Iryo nibanga mama yanyibe nyene nyiri umwana muto arambwira ko negeza kuzakureka imbaraga nimba mukuru, ariko inyuma yaho nayo ndagengeraho nyene nukuvuga umuziki ni wataye ku imbaraga za mama gusa, hari n'indi muziki ibihari bikoze umva nanga buno. Okay, turabakinyi umupira hari kapesho okubita nka hipe kuno waje gukina si wagenda gute kipe yacu Buja City, Buja number 1. Urumva? Hauno tu Buja number 1, Buja number 1. Buja number 1, Buja number 1. Buja number 1, Buja number 1. Yeah, tupo tena tuko timu tunafanya mazoezi kila siku. Tuko fit kwa huyu uwanja wetu. Hawezi ukatushita kwa huyu uwanja wako. Miaka mingi tumewachiaga tu, kikosi cha wachezaji sasa tumekusanyika. Ni pasi kwenda mbele wala hakuna kuchoka. Ni miaka mingi sana si tumecheza mpira. Usireti ujinga sababu watu wa Buja mpira umetuzaa na sisi tunaurea. Yeah, tumeurea. Mbega impano. So reka tugushimire abakunzi ba Max Media TV. Sinzi uko warusanze uyumva Max Media TV. Max Media TV ntabwo ari ubwa mbere nyumvise, ariko ubwa mbere ngize ko yamvugisha nganiriza tu. Wow, niki wabwira abakunzi ba Max Media TV? Abakunzi ba Max Media TV cyo nababwira no gukurikirana ibikorwa byayo ikora, bakaraba uburyo ki bashakisha ahantu hose, bashakisha impano bakazigaragaza, bakazaplodinga kugira abandi bose bazibone. Noneho bisaba ko babyitaho bakabireba, bakaduha n'ibikenewe, bagashira subscribe, bagashira share, comment, ndetse umuntu wese akamenya dukora iki, groupe ikurikira akora iki. Okay, ibikorwa byacu bikakomeza bitera imbere. So ibutsa abakunzi ba Max Media TV aho bagomba gukura bya bikorwa byawe. Ni kuri ni kuri channel ya Chindo Boy Chabalala. Wow, akabazo kamatsiko, ese urubatse? I'm single boy. I am single boy. Okay, urakoze cyane, twongera tubashimira kuri mwebwe mwadukurikiranye, kuri mwebwe mudutera intege, kuri mwebwe mutuma tushika aho twifuza gushika. Imana ikomeze ibahezagire. Ciao ciao.